Muzi wase South Africa sise KZN iZululand idistrict la sikwaceza ngaphansi kwaSolundi umasipala umuzi udaba esihamba ngalo iwona umuka owehle lapha kwaDlamini la ingane okudlule khona ingane na5 efuna ugrade R yaklinya umuntu wayibulala njengamanje ke uLwesibili namhlanje njengamanje sila emathuneni sesizoyibeka ingane ngendlela enesizotha sizokunikeza yonke into eyenzekile singaphakathi enkonzweni singakangena enkonzweni oyibuke yonke lento esibona ukuthi uzofundana kwezinye inkulumo ozoyifica la uzofunda inkonzo yoxolo ukuthi ingakanani abantu kade sicabanga ukuthi mhlambe ngaphakama imoya kodwa bekwazi ukuthi ke udaba belibambe ngesinono ekwazi ukubona ukuthi cha usathane lo akuthina ngoba le yanto leya ibingayidala impi ibingayidala inzondo ibingadala ukuxoveka kwendawo ixovo nje umuntu ofike ezokwenza enye into bese enza enye into bukela ke umbukeli ngicabanga ukuthi sikuthathe konke befana sikuthathe senzele ukuthi uyibonele bese silwa nalento yokuhlukumeza kwezingane zingavikeleki izingane sikhona asisebenzisa social media asikwazi ukucommunicate asikwazi ukuthi singomakhelwane sazane sivikelane siyabonga umphakathi walendawo ngendlela esubona ubambene ngayo kuyo yonke into eyenzekile bonke bami negama elilodwa ukuthi ke uxolo asivikele ingane sivikele umama sivikele ubaba yawa lembe Akekho umuntu ofana nomama ubaba ngiyamthanda naye umfowethu naye udadewethu kodwa hayi njengomama sengathi engaphila umzuzwana nje ngize ngikhule ngimsize umama malume ungangithintila nala ngizobiza amaphoyisa Tempura, kaxa eje, bye malume. Muzi wase South Africa, muzi wase KZN kwaZulu. Sikwi-district okuyiZululand. Lana sikwaceza uWard 4. Uyakhumbula udaba ayilokho sikhulume ngalo udaba olubi olubuhlungu onkenkethe inhliziyo la emzini yakwaDlamini embili kuvele nje umuka kwavela isiga la uthola ukuthi khona obeqashwe la kwaDlamini uvele wangena la kwaDlamini wenza umonakalo wadlula ingane ena5 angagcina lapho wayiklinya yaze yashona ingane ena5 namhlanje ngoLwesibili usuku la kunenkonzo yakhona siyobeka ingane ngendlela lehloniphekile sinodadewethu uzoyichaza yena ukuthi ubani kwaDlamini uyimuphi uDlamini bazothini la ekhaya njengoba kwehle lo muka dadewethu sithathe usibeke amagama akho aphelele unilapha ningobani umele bani nizothini ngiyabonga Msweli igama ngogabi Dlamini la kwehle khona umkhuba umfowethu uyena wayelande umuntu lo kuyena obulale umntwana singaba kwaDlamini sithi okusenzekalela asikwazi nathi kubizwa ngani ngoba sasithatha umuntu sithi sikuzosiza ekhaya ehlala nomama nogogo nabantwana kanti umuntu sesithatha isigebengu
ebesizokwelusa ekhaya. Sonke lesikhathi beselusela kahle kanti yena ufikhle induku enqubeni. Ekugcineni kwakho konke waqhatha umuzi la ingane eshone khona. Sibiza ukuthi kwabo komncane wami umndeni owodwa sidla sithebe sinye. Namhlanje xabanise umndeni asazi ukuthi kobhekwana kanjani, kepha siyabonga kakhulu ukuthi bona bakwaDlamini la kubo umntwana basimukele kahle na basixolela. Esingazi umphakathi unjani kodwa nawo siyacela ukuthi umphakathi wonkana usixolele. Umuhle osehlele nathi besingawazi. Sixolisa kakhulu nala umntwana ezalwa khona kwaMbatha. Singaba kwaDlamini nobhuti wami engekho eseGoli okuyena owayefike nomntwana ubuyele ngokwamatoho wasebuyele emuva. Njengamanje sithi siyadlulisa ukuxolisa kakhulu. Nisixolele sonke sizwe sikaNdebele enduneni uNyandeni sithi siyaxolisa kakhulu endaweni yakhe kuvela isike njengalesi. Siyabonga nakubaba uMsweli othe wasiphakamela lolu daba liphakamela phezulu. Siyabonga kakhulu baba uMsweli kanye nabo bonke abathe basisingatha baba kanye nathi baba kanye nomndeni wakwaDlamini kumama umntwana. Umama umntwana usisi kuthina. Namanje sithi nomvula usixolele dadewethu. Siyaxolisa kakhulu. Ngiyabonga. Sikubonga kakhulu dadewethu inkonzo yokuzehlisa inkonzo yoxolo. Njengoba ephakamisa nje dadewethu uthi cha nami bengikhona ngilalele inkonzo kaMawengane ekhomisa uxolo. Ikhona inkulumo ekhulunywa uMawengane ngoba ngesikwazi ukumbamba i-interview. Khona inkulumo kaMawengane ethe yena uyaxolisa enganini yakhe. Ngoba yayilokhu idlala imidovadova sithi ayiphume eminyango. Ayihambi yodlala. Watheni uyaxolisa uphinde wasethi ke namenzi wokubi uyamxolela futhi. Wasethi umndeni wakwaDlamini cha akawubambele lutho ngampela uyakwazi ukubona isibhidi emaheweni, uyakwazi ukubona isibhidi obisini, okusho ukuthi uyakwazi ukubona into engcolile entweni emhlophe. Inkonzo engiyificela inkonzo yokuxolelana. Ubabona ekhaya mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngimthole othe umzukulwane wakhe lo. Naye uphakamisa kakhulu ukuthi cha abantu bakwaDlamini la okuyikhona khona utho ukuthi lo muntu bezolusa khona wathi uyabaxolela kakhulu. Mhlawumbe sizokwazi ukuthi simbambe sizwe inkulumo yakhe. Into nesibona phakathi kwale ndawo uxolo abantu bakhona banalo uxolo bayazwelana bayahambelana babambisene. Siyabonga kakhulu dadewethu. Sibongele nakubhuti wakho ngoba sambona uSifiso. Yebo uSifiso. Yes, ngambona uSifiso ngolesithathu sakhuluma naye washo ukuthi ke into emehlela kazi ukuthi uzothini. Siyabonga kakhulu seswami. Siyabonga kakhulu babuSweli. Thanks so much. Umuzi wase South Africa. Umuzi wakwaZulu KZN. Umuzi wa kwi-district okwiZululand. Sikwaceza la. uWard 4. Kusayilona udaba esikhuluma ngalo. Lengane yakwaDlamini edlule emhlabeni ngendlela embi enyandisa igazi. La umuntu obeqashwa kwamakhelwane wadlula ingane yamakhelwane. Eyibonga lezifanayo kubantu abadla sithebesile. Lana nginomalume wengane. Uzoyichaza nje ubona la umsindo la ngemuva sisemalibeni inkonzo le yaqhubeka yokubeka ingane ngendlela ehloniphekile. Kubhlungu konjalo kodwa inkonzo yengane inakho ukuthi iyasiduduza. Umalume wengane usithatha usibeke usinikeze amagama kaphelele malume wengane. Ngibonga kakhulu baba uMsweli. Ngibonga kakhulu ngoba ngiphezi baba. Ngiqale nje ukuthi umuntu lokhulumayo waziwa kakhulu ngosilingo wakwaDlamini. Ingane leshonile ithi malume ke umshana. Baba uMsweli ngithokoza kakhulu baba ukuba khona kwakho nokufika kwakho la phakathi kwesizwe kwaNdebele. Ujike izinto eziningi kakhulu nenhliziyo noma ehluthuka kodwa sibuye ngeminute singabantu bakwaNdebele benkosi yakwaNdebele ukuthi cha hayi asixolelaneni umonakalo siwenzekile awenziwanga ngenhloso. Yebo cha abafuthi nomngcwabo ubona nje uqhubeka usuphezulu nokuthula okukhulu kabi ngoba ngisho naye umfowethu oyelande umuntu obefikile la ezokwelusa
sihlalele naye phansi saxoxa njengabantu nomndeni salungisana nje ayikho inkinga enkulu esesisele nayo ukuthi nje kuphela qhubeke umngcwabo kamshana ngokuthula kuleyo ndawo lesibonga ke namandla esiwatholile esenza imizamo yakhe baba Msweli asenze umngcwabo wengane kamshana wethu wayimpumelelo kakhulu. Sithokoza kakhulu baba Msweli. Kuningi ke mfowethu base sikubonile nje sokwendlulisa nokunye ungasahambi kahle. Kodwa hayi malana nengane usho uyabona uma umbona uMsweli kwikhalenda ngoyi-1 kaJanuwari uphuma ukhalenda yokhozi. Uma usumbuka ngamehlo uzwe imisebenzi yakhe uyasho ukuthi usazoba umuntu wala kwelakithi kwaNdebele noma ke phela enza yena iSouth Africa isigodi thina sizobahlala sinaye ke la zininganyana ezingqinamba baba Msweli eyikhona nje masiqeda lapha ngizokunikeza obunye udaba esibuka ukuthi ufuna usinikeze iseluleko kuwo ungaxoveki. Cha asibonge kakhulu elikhulu igama inkonzo yentethelelo inkonzo yoxolo elokundalo siyibonile uzokhumbula kwi-interview ebenginayo bekudadodwa kwaDlamini okuyena laba beqashe khona umuntu lo usechaziwe umalume wengane kodwa inkonzo yokuxolela iyona ehamba phambili. Uma singahambisa le nkonzo leyoxolela iSouth Africa sizoyishintsha ngeke iphinde ifane. Ngiyabonga kakhulu sizwe South Africa sibonge nabantu abaxhasile ukuthi lo mngcwabo ube kuleli zinga okulona. Siyabonga kakhulu. Umuzi waseSouth Africa sisekhona udabeni lwengane yakwaDlamini njengoba besikade siyibekile udaba. Manje into esizoyenza ke angithi sithe masikhuluma lolu daba sichaza futhi ukuthi akho lutho ekhaya masifika abathatha intweni kule ngane ke edlwenguliwe yasiyabulawa sibeka into ke siyenzile ke bakhona abantu abanikelile ngifuna ukubasho kwenzela ukuthi ke nabo bebone ukuthi cha ifikile asiqale sisho ukuthi ubani nadadewethu ngixolisile oyiwhite committee sondelena kangakanani noma wengane wengane umakhelwane wami usisi wami udadewethu yonke into siyamemeza masicelana ngishiswayo bhuti ngiwuserelo wakwaZulu. yebo Ngumkhulu kule mina nguthokozana waDlamini usisi udadewethu mina ngumalume wengane leswelekile yeshonile. Ubhekumuntu uSilingo wakwaDlamini ngumalume wengane esishiyile. Siyabonga kakhulu besenzela ke ukuthi ke ngithe mangisuka ke la njengoba bengichaza ukuthi umkhize ungise komunye umuntu umakhathini lwangise kuyena we-medical waste inkampani yakhe lapha eHillcrest lo obhuti lowo sithe masifika wathi udaba ulubonile kwi-social media wasethi Msweli ngicabanga ukuthi ngo-20,000 ungakwazi ukuthi umngcwabo ukhafa. Sathi thina siyabonga kakhulu sajabula ukuthi cha sesiyabona exadi wase ufaka ngakusasa u20,000 ukwi-account yakhe njengamanje. Kwase kuba khona uBoyzodi kaSantaco KZN wafaka u5,000 wathi ngibonile udaba Msweli ufike lapha kwaDlamini phinduleka shuthi seku25,000 kwakhona omunye oveze ofaka u3,000 manje ama details akhe ngicela ngathola ngempela ukuthi ubani ufake 3,000 rand wathi naye ngoba ubone ku social media wathi no uzokwazi ukuthi ke ayobeka sekuyimalini le ngicabanga ukuthi 28,000 kwase kuba umzomuhle lika wasenkonjeni kunendawo edayisa utshwala la indawo yobumnandi uthi umzomuhle mangaphusisi yena ufaka u800 rand u800 angithi ufaka u800 kule mali yengane izolo ke khona into ebeyishota besikhuluma nawe sesi
sikhulume nesikhonto beyishota kuleyo matha sesifaka u5000 ukuthi bebambe ngoba bethe kushota ama-drink kanje ngoba besithi senze ukuthi siyilethe ngoba besikade sicela ukuthi abanye angalethe amanye ama-resources ukuze iseve kusethi kube khona azokubamba kusho ukuthi-ke leyo 5000 siwufakile soyiletha i-proof of payment niyitholile imali-ke siyisele manje ezotransfera undodakazi wami manje uzotransfera u-23,800 kwi-account esinikezwe kamalungu ileya account kamalungu ka-TT kuleyo account sesizofaka manje u-23,800 sibonge-ke eSouth Africa sibonge bamakhathini sibonge babuBoyizoni baSantako sibonge insizwa leyasenkonjeni sibonge abanqobi basuke eThekwini eMlazi asikhokhanga nje isente bathi nabo bazoduduza sibonge uZulu Pavarotti lensizwa bengihamba nayo ewuchorus leader wami elokhu nesiduduzele nje sifakele njalo umculo asikhipha ngalutho bese-ke singabakhohlwa-ke laba bahlali bela kumina abaxhasa mina uqobo leya moto engihamba ngayo u-halfway Ford ePotchefstroom umphathi wakhona sicelo kanyandezi uyena owenza ukuthi makuvela umuga angene emotweni kude kube lula ngoba leya moto angisevisi angenzi lutho mina ngigibele emotweni ngiyosiza mayifa ngishiya lapho mina ngimtshela ukuthi imoto ifile uyena ozothumela i-breakdown uthatha imoto begonane bayobona kunenye insizwa yakwamabuza inkampani yayo kukhanya project yena njalo ngenyanga unesamba futhi asinikeza sona sokuthi sikwazi ukuhamba ngodizili makuthiwa nje uyakhala wena ngeke ngifune lutho kuwena ngeke ngifune lutho mina ngiyalapho kuvele khona umuka ngoba bangixhasile bangibambe kanje kunabantu abangibambe kanje ngizama ukuthi-ke amandla amuntu kwaMsweli asiwali kwazi kube sobala ukuthi eSouth Africa bonke laba bantu babambe iqhaza sizoyishintsha iSouth Africa masihamba ngaloshumi yilokho abengithi angudlulise ingane izotransfer imali then bese ke ngiyasho ukuthi cha isikhona kwenze ukuthi sibuyelise nakulaba abaxhasile ukhona omunye osezayo yena-ke angifuni ukumusho uthe naye uzothi uma engayilethi ngisho ukuthi akayilethanga ukhona omunye engitshela usiqemeze ekuseni wathi uthi uzofaka u5000 yabona kusho ukuthi uqemeze azomnikeza ama-contact details ami bese yayifaka bese futhi siyaphinda senze lokho kakhulu ilokho mhlambe engithi angudlulise sikhona sonke njengomalume wengane ingane kadadewethu ngithi kangibonge kakhulu ubaba uMsweli osukumele lolu daba kusuka ekuqaleni waze wacela nabaxhasi abanye ukuthi bemxhase ngoba nasi isimo asisihle lapha ekhaya kwaDlamini ngoba ngempela besisibi isimo besiswele nathi ukuthi sizokwenza njani ngithi kangibonge kakhulu-ke kuMsweli ngibonga kangiqedi ngibonge nabaxhasi bamxhasile abanye abafaka isandla ngibonga kakhulu njengomuzi nje waDlamini ngibonga kakhulu mina ngingumalume wengane eshonile siyabonga kakhulu hayi cha baba uMsweli asiphezi ukubonga kwethu ingane yakwethu mntaka baba sicela uNkulunkulu akugone akuphathe kulelizwe iSouth Africa inkulu ukhuluma ngayo uthi ufuna ukuyenza isigodi ke into elawulekayo ukhuluma ngeSouth Africa wena uthi inkulu kodwa wena ufuna ukuyenza isigodi siyalibona ke baba uMsweli igalelo lakho siyalibona kade sizwa ngendaba emabona kude koma FM ethokozini cha namhlanje silubone ngamehlo igalelo lakho baba asiphezi mfowethu ubuhlungu besikubhekene nabo bedluliswa ngazo kwani komoya nje umngcwabo wengane uyiquality manje ayibese ngayilindile ukuthi singathola iquality njengani kulomngcwabo walengane ufezi nje umshanami hawu uNkulunkulu sihlathi naye amvulela amagate ukuthi ungene kabuhlungu kanjani ukwazi okhokho bakhe angabe asakubala lokho umntana sithole nje ukuphila siqhubeke siye phambili siyabonga ake ngibonge nami uMsweli
Ukhulu kakhulu osenzele khona futhi ke besingakulindele ngoba uma uvelelwa into enjengale uye ungazi ukuthi konje ngingathatha ini ngihlanganise nani kodwa ke ngokwamandla kaNkulunkulu bavela abantu abangaba usizo lwethu noNkulunkulu. Ngiyabonga nje kakhulu ngikhulumela umndeni wakwaZulu nawo kowakwaDlamini ngoba vele sihlobene nabo. Kukhulu kakhulu lokho osenzele khona futhi ngiyafisa ngathi ungadinwa nakwabanye abantu ngoba vele inkinga zethu ngeke zavela zonke ngelanga elilodwa. Ziyehlukahlukana namalanga azo kufana nokuhamba kwabo abantu akubi ilanga elilodwa kubo bonke abantu kuyehlukahlukana. Kodwa nje kakhulu siyafisa ngathi into enjengalena ingengemi ndawonye iqhubekele phambili ngoba abantu abafana nawe bayivela kancane futhi ke engingakusho kakhulu akusikho ukuhlakanipha kwakho Msweli kepha kuyisiphiwo osuke usiphiwe uNkulunkulu osuke kulethe emhlabeni nokwazi ukuvula ingqondo ukuthi emhlabeni ngizokunika lezi insuku kodwa uzophila kanje. Ngiyabonga kakhulu, anginawo amazwi amaningi kodwa ngiyafisa ngazathi singagcina sonke sixhumana nawe nanoma sokwedlulile lokhu ngoba akugcinile. Abantu abanjengawe asingahlangani nabo ngoba ukhona okubi ukuzivelela kodwa nje kuyakheka ubungani nomuntu osuke ungamazi kodwa ngokuvezwa uNkulunkulu ukuthi lo uwuphawu lwami lokusiza emhlabeni ngalezo zikhathi engisuke ngisamgcine ngazo. Ngiyabonga kakhulu mfethu, ungathi uNkulunkulu engakulonda uqhubeke njalo nawe uzuphatha udondolo. Ngiyabonga. Nina niyathula uma ngesikhathi sokhetho emva kokhetho namhlanje awuthule ngibonile cha uyakhuluma. Hayi siyabonga baba uMsweli, nami ebengibhizi ngi-up and down nalolu daba ngabhizi ngixhumana noDlame Eliphezulu lapha ukuthi wendaba malandela uma kunjenga singathatha isenze njani. Wathi-ke hayi uzomthintela uzomfunela. Bengibhizi ngishaya ucingo uSibari uqhubekele uze kuwe lufike kuwe lubuye nempendulo enhle kwaze kwagcina kula. Ngithi nje nami ngiyacela ukuthi uNkulunkulu aza kusiza kubusisi kwanami njengoba ngiphakathi kwalesi sigodi esincane kangaka ngabekwa kwathiwa ngibe iward committee ingane. Bengifisa ukuthi izinto uma zenzeka senabe ngokomqondo singagcina gedlini kodwa umqondo wethu uvuleleke sisabalalise ukuthi izwe lethu livuleleke sikwazi ukulekelelana sibophane ngebhande lodwa. Ngithi nje wonke umsebenzi owenzakele nami ngokuyihlupha ngawo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, mhlawumbe sekusele ukuthi lo asitransfer imali sibone singalokho sikhuluma emoyeni. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.